ikaza kurangira ikipe ya APR ibarushije kuba yarahojejeho mu Yes, reka tubashimiye tubifuriza gukomeza kugubwa neza abakunzi ba Kim Magazine, abakunzi bacu nizere ko mwakomeje kuryoherwa n'ibiganiro byose dukomeje kugenda tubagezaho. Nizere ko siporo ndetse n'ibindi biganiro byose byagiye bibanyura muri iyi minsi tugiye tumaze igihe tubibagezaho. Uyu munsi rero reka tugaruke kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda iri kugana ku musozo. Ni umunsi wa 30 wa shampiyona ugomba gukinwa muri iki cyumweru. Umukino wa mbere wabaye ku munsi w'ejo, ikipe ya Gasogi yanyagiraga ikipe ya Rutsiro United ya Rutsiro ibitego 4-1. Ni ibitego byatsinzwe n'abasore barimo Muderi Akbar Murundi watsinze igitego hakiri kare cyane ku munota wa 13 kuko wete Udo Ibyoke yatsinze igitego cya kabiri, mu gihe ikipe ya Rutsiro yagombaga gushaka uburyo yakwishyura, biza kurangira itsinzwe n'ibindi bitego bibiri birimo icya Hakim Hamisi ndetse na Mugisha Joseph bakunze kwitarama, mu gihe igitego cy'impozamarira cy'ikipe ya Rutsiro cyatsinzwe n'uwitwa Mumbere Jeremy. Ikipe zigomba kugaruka rero zisozwa umunsi wa 30 ubwo ikipe ya Gasogi ndetse na Rutsiro bo barashoje. Ikipe ya Viziyo ku munsi w'ejo kuwa kabiri zabikira n'ikipe ya Mukura ku isaha y'isa 6:30 ni match izabera hano kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 6:30. N'ikipe ya Viziyo imaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri, mu gihe ikipe ya Mukura yo yamaze gusekaringa kuguma mu cyiciro cya mbere ndetse no ku mwanya mwiza, kuko kuri ubu ngo bihagaze ku mwanya wa 7. Ni urutonde rwose iryamyeho neza cyane, ikurikiranye n'ikipe ya Rutsiro ku mwanya wa 8 n'amanota banganya rwose 38. Muri uwo munsi rero n'ubundi ku munsi w'ejo hazaba undi mukino w'ikipe ya Polisi izabikira n'ikipe ya Etincelle. Ni match igomba kuzabera hano n'ubundi kuri Kigali Pele ku isaha y'isa 9. Ni match navuga ko idafite ibintu byinshi bisobanuye nayo, kubera ko ikipe ya Polisi nayo ni ikipe yatweretse ko muri shampiyona za match ikina ikenewemo umusanzu byibuze ugaragara, bitewe n'abakinnyi benshi bari bayiguriye kandi navuga ko ari nabeza. Ni ikipe ikunda gutenguha abakunzi bayo, ubwo rero ni match utavuga ko hari ikintu cyinshi tuyitezeho, kuko yamaze kwizera umwanya wa 4. Ikipe ya Etincelle nayo kwizera ko tazamanuka, ni avuga ko byamaze guca imbaraga bamwe mu bakinnyi ndetse n'abateraga inkunga ikipe ya Etincelle. Ku isaha y'isa 9 n'ubundi ikipe ya Bugesera izaba yakiramo ikipe ya Kiyovu. Ari no mpamvu uyu munsi twaje no kureba imyitozo y'ikipe ya Kiyovu Sport. Ni imyitozo iri bubere hano kuri Kigali Pele Stadium, ariko ikaba ni ya nyuma mu kwitegura umukino bafitanye ku munsi w'ejo n'ikipe ya Bugesera kuri stade ya Bugesera. Ikipe ya Kiyovu nyuma yo kugenda irokoka mu buryo umuntu yavuga ko bwari bukomeye cyane, nyuma yuko perezida wayo David Nkurunziza yari yavuye mu nshingano, niko umuntu yabivuga, akajya mu gihugu cya Canada haba n'umuryango we, agasiga ikipe itamerewe neza, abakinnyi badahembwa ndetse n'ibirarane bimaze kuba byinshi, prime itabonekera ku gihe, ikipe ikaza kugobokwa n'uwahoze ari umukunzi wayo akaba n'umuyobozi wayo Ndorimana Generale, waje kugenda atanga prime, akagenda afasha mu kumotiva bamwe mu bakinnyi, akagenda babona intsinzi. Ubwo rero nuko wavuga ko iyo Kiyovu yamaze kuba secure, nayo ni ikipe kugeza kuri ubu ngubu imaze kugira amanota 37, ikaba ihagaze ku mwanya navuga ko ari uwa 10. Nta n'igihindutse ishobora no kuzasoreza ahangaha. Niyo mpamvu umuntu yavuga ko nta bintu byinshi umuntu yaziteka ku munsi w'ejo, kuko ikipe ya Bugesera nayo nyuma yuko yakoze urugendo runavuga ko rutoroshye rwo gushaka uburyo nayo yarokoka kugira ngo iyo relegation battle ibe yayivamo, ni ikipe navuga ko ikoresheje imbaraga by'umwihariko mu mikino nk'itatu ya nyuma yo gutsinda ikipe ya Marine kuri stade ya Bugesera. Nyuma y'imyaka igera kuri 3 badatsindira ku kibuga cya Bugesera, batsinze ikipe ya Marine, baza kwisasira ikipe ya Rayon Sport muri match yabereye yabayemo ibintu navuga ko bitari byiza muri siporo yo mu Rwanda, bateranye amabuye abafana, biza kurangira ikipe inahagaritswe. Kugeza kuri ubu ngubu rero batsize match ya Etincelle muri weekend ishize ku munsi wo kwa gatandatu, biza kugaragara yuko rero ari n'ikipe iri kwitwara neza kuri ubu ngubu, bishobora no kuzatuma
iyi match nayo itayorohera. Ubwo ni gutyo bimeze ku munsi w'ejo rero match zizahaba uko ari enye zizasorezwa n'ikipe ya Marine z'abakira ikipe ya AS Kigali kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu. Ni ikipe ya Marine nayo mu myaka igera nko kuri 3 cyangwa 4 ishize barwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri bikaza kurangira ku munota wa nyuma birangiye batamanutse, nayo uyu mwaka n'ubundi byarabaye batsinzwe n'ikipe ya APR. Tuvuga yuko wenda ibintu bigiye gukomera, gusa bagiye batsinda amakipe agiye atandukanye, batsinze ikipe ya Marine, batsinda banganya n'ikipe ya Rutsiro muri match iheruka ibitego 3-3. Biyumvikana ko nayo ni ikipe ikozera y'imikino myinshi idatsindwa, ari nabyo bintu biyifashije kuba kugeza kuri ubu ngubu nayo iri mu cyiciro cya mbere bidasubikanywaho ndetse bitanasubirwaho, kuko kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa 12 ikaba ifite n'amanota rwose yemerera kuba itanamanuka uko byagenda kose. Bityo rero ni no mpamvu match yayo itazaba ikomeye cyane. Ku munsi w'ejo rero navuga ko izo match arizo zizahaba match zigera kuri enye. Ikipe ya Vision zaba yakira Mukura, ikipe ya Etincelle ikine na Police hano kuri Kigali Pere, mu gihe hazaba n'iyindi mikino Bugesera na Kiyovu Marine ndetse n'ikipe ya AS Kigali mu karere ka Rubavu. Ibyo ngibyo ni nabyo navuga ko wenda bizaba biranga ku munsi w'ejo. Ikipe iyi match zizaba ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa kabiri. Ku munsi wo kuwa gatatu hazaba match eshatu navuga ko ari nazo zifite igisobanuro cyane muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Ikipe y'Amagaju izaba yakira Muhazi United, ariko iyi match navuga ko ni nayo match navuga ko ifite igisobanuro kurusha izindi match zose zitekanyijwe, kuko ikipe y'Amagaju ndetse n'ikipe ya Muhazi, imwe ni ya 14 iyindi ni ya 15, izatsinda muri uyu mukino niyo izaguma mu cyiciro cya mbere, izawutakaza izahita mu cyiciro cya kabiri. Bityo rero ni mpamvu iyi match ifite uburemere, kuko ikipe y'Amagaju byaba bibabaje cyane kuri rani y'imikino myinshi navuga ko bakoze bagatsinda matches navuga ko zifite ibisobanuro. Grand Rendez-vous bagiye bazitsinda, bamuribuka ko batsinze ikipe ya APR, banganyije n'ikipe ya Rayon Sport arere tour. Bimvikana ko niba udashobora gutakaza ku makipe navuga ko ari manini, byaba ari agahinda, byaba biteye ikimwaro ku karere ka Nyamagabe ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe y'Amagaju kumanuka mu cyiciro cya kabiri ariko utaratakaje kuri aya makipe manini. Ngo rero ibyo ngibyo ni nabyo bizaba bikomeza umukino w'ejo ugomba kubera kuri stade Huye ku isaha y'isa 9 bazaba bakina n'ikipe ya Muhazi. Ikipe ya Muhazi nayo nyuma yuko yari yakoze faze rembi igatangira faze retour, navuga ko isa nigaruka ikakora imikino myinshi idatsindwa. Byongiyo nabyo byatumye rero ikipe isa nizutseho gatoya, ariko nyuma ntibyayigendekera neza, iza gutakaza mu mikino navuga ko igera nko kuri 5 yikurikiranya, iza kurangira ikipe yisanze mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuguma mu cyiciro cya mbere, iri guhatanira gupfa no gukira kugira ngo bagume mu cyiciro cya mbere batamanuka mu cyiciro cya kabiri. Bityo rero ku ikipe ifashwa n'uturere tubiri, akarere ka Rwamagana ndetse n'akarere ka Kayonza, nabyo byaba biteye ikimwaro ndetse no ku ntara y'Iburasirazuba kuba nta kipe n'imwe basigaranye mu cyiciro cya mbere. Ubwo baba basigaranye Bugesera gusa. Byumvikane ko nyine nabo bagomba gushaka ukuntu babigenza kugira ngo uyu mwaka basavayivinge bagume mu cyiciro cya mbere. Ni match nayo izumba kubera kuri stade Huye, ni match izaba ikomeye, ni match twifuzaho bamwe mu basifuzi navuga ko bafite experience abasifuzi mpuzamahanga, kuko iyi niyo match ifite igisobanuro cyane, kubera ko muri izi match eshatu zizaba ziri kubera kuri isaha imwe ku munsi wo kuwa gatatu. Ikipe ya Rayon Sport izaba ikina n'ikipe ya Gorilla hano kuri Kigali Pere ku isaha y'isa 9. Navuga ko ni match nyine yuko ari Rayon Sport nkuru, ni ikipe navuga ko ihataniye igikombe kugeza kuri juru ya 29, aho batakarije ku ikipe ya Bugesera bakongera gutakariza ku ikipe ya Vision banganya ubusa ku busa. Navuga ko ari igikombe cyagendeye ikaza kurangira ikipe ya APR ibarushije kuba yarahojejeho mu mikino bakinnye. Navuga ko ari naho hantu igikombe cyagendeye. Ni nayo mpamvu iyi match idakomeye cyane, kuko n'ubundi Rayon Sport nitsinda ikipe ya APR igatakaza kuri match ya Musanze ndibuze kubangarukaho mu kanya, n'ubundi nta kintu bizahindura kuri ku rutonde rwa shampiyona, kubera ko bamaze kwishyiramo amanota agera kuri 4. Ikipe ya APR ifite 60, ikipe ya Rayon Sport ikaba ifite amanota 60, ikipe ya APR ifite 68. Byumvikana ko nyine nta kintu byahindura, n'ubundi Rayon Sport iramutse itsinze APR igatakaza. Ari niyo mpamvu nyine iyi match yabo idakomeye. Gusa ku ikipe ya Gorilla ndetse na Rayon Sport abantu bahita batekereza iyo match ko ikomeye kubera originalite ndetse na ownership y'aya makipe. Ni Rayon Sport
navuga ko ari ikipe y'abaturage, ni ikipe idafite bije runaka ariko ifashwa n'amafaranga aturuka mu baturage. Ikipe ya Gorilla nayo iriyoborwa na Haji Mudaheranwa, akaba na perezida wa Rwanda Premier League uyiyobora kuri ubu ngubu, ariko mbere y'uko ayizamo ndetse no mbere y'uko ikipe ya Gorilla ishingwa, uyu Haji Mudaheranwa yari umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Ari no mpamvu nyine kuri iyi match akenshi abantu batekereza ibintu bitandukanye, bavuga bati ese Gorilla ntiyatanga kuri Rayon Sport, ariko muri match zabo twagiye tubona zagiye zibahuza, twabonye ari match ibikomeye cyane kuko nta kipe n'imwe ipfa kurekera indi. Gorilla yakaba yirekera Rayon Sport, ariko abantu bahita bibuka muri sezo y'umwaka ishize yayitsinze ibitego 3-1, Rayon Sport iri ku gikombe bahita banayikuraho direct. Muri uyu mwaka w'imikino twagiye tubona Rayon Sport yakuyemo Gorilla mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kabiri, ariko bisabye ibintu bikomeye cyane, bisabye imbaraga zikomeye kuko Gorilla yari yabanje ibitego 2. Byumvikana ko rero ari match bikomeye cyane, niyo mpamvu nyine abantu bayishyizemo akandi kabaraga, ariko mu bijyanye na tableau nta kindi kintu mu match iribuze kubisobanuye. Ku ikipe ya APR ndetse na Musanze rero match ikomeye igomba kubera muri Stade Amahoro i Remera ku munsi wa gatatu ku isaha y'isa moya z'ijoro. Match izaba ikomeye kubera ko ni APR igomba guserebura igikombe cya gatandatu yikurikiranya, yatwariye kuri match ya Muhazi igitego 1-0 cyatsinzwe na Jibril Watara ku munota wa 33 biza kurangira ikipe ya Rayon Sport nayo inaniwe gutsinda ngo itinze urugamba rwo kuba yabatsindira igikombe, biza kurangira ikipe ya Rayon Sport itakaje igikombe, APR itwara igikombe cya gatandatu yikurikiranya muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye iyi match ijyanwa muri Stade Amahoro kugira ngo APR ndetse n'abafana bayo bazasereburira igikombe ahantu hagari, ndetse hari n'ibirori biteganyijwe bikomeye cyane. Bamaze gutegura ngo mu gihe nta gihindutse, bamaze gutegura ko ngo hagomba kuba harimo n'abahanzi witwa Dr. Jose Chameleone ngo agomba kuba arimo, ndetse na Wizo Manizo abantu baramuzi, itsinda Good Life nawo ngo abangaba nta gihindutse bashobora kuzaririmba, bagashobora kuzasusurutsa bamwe mu bazaba bitabiriye ibi birori byo gushyikirizwa igikombe ku ikipe ya APR, igikombe cya gatandatu cyabo muri shampiyona yo mu Rwanda. Ubwo rero ni match izaba ikomeye kuko ku ikipe ya Musanze nabo ntago umwaka wabo wagenze neza, barwanye igihe kinini no kutabanuka mu cyiciro cya kabiri, gusa kuri ubu ngubu navuga ko ari ikipe iri secure ku mwanya wa 11.38, navuga ko bamaze kwizera kuguma mu cyiciro cya mbere. Ariko ku ikipe ya APR nyine bazaba bamurika bimwe mu bikombe batwaye no muri shampiyona ndetse no mu bindi bikombe mu yandi marushanwa bakinnye uyu mwaka. Batwaye igikombe cy'ubutwari mu kwezi navuga kwa mbere, igihe bari muri pre-season bari kwitegura gusubukura match za retour za phase retour. Batwaye igikombe cy'ubutwari, batwara igikombe cy'amahoro, batsinze ikipe ya Rayon Sport kuri final ibitego 2-0. Bityo navuga ko ari match izaba ifite icyo gisobanuro cy'uko APR igomba gushyikirizwa igikombe, ariko mu bijyanye na tableau nta kintu cyahinduka cyane. Niyo mpamvu nyine iyi match ubwo buremere bw'uko APR izaba ishyikirizwa igikombe nibwo bwatumwe bayijyana muri Stade Amahoro. Ku biciro bamaze no gusohora, ikipe ya APR rwose yabyoroheje cyane. Kwinjira ni 1000 hejuru ndetse no hasi, muri VIP ni 10,000, muri VIP ni 30,000, muri ya myanya nyine ikomeye cyane. Muri executive seat bamaze gushyiraho 1000, n'ubundi ni miliyoni nk'ibisanzwe. Ni match igomba kuba ku munsi wo kuwa gatatu. Kuri tableau rero kugeza kuri ubu ngubu kuri shampiyona aho igeze kuri journée ya 29, gusa ndibuze kugenda mbigarukaho kuri tableau. Ikipe ya APR ifite amanota 68 ku mwanya wa mbere, ikipe ya Rayon Sport ikaba ifite amanota agera kuri 60 yuzuye, ikipe ya AS Kigali ikagira amanota 46 ku mwanya wa gatatu, mu gihe ikipe ya Polisi nayo ifite amanota agera kuri 48 ku mwanya wa kane. Umwanya wa gatanu harimo ikipe ya Gorilla inganya n'ikipe ya Polisi amanota 48, ikipe ya Gasogi ku mwanya wa gatandatu ifite amanota 40, mu gihe banganye n'ikipe ya Mukura ku mwanya wa karindwi n'amanota 38, bakayanganya n'ikipe ya Rutsiro n'ubundi ku manota 38. Ku mwanya wa 9 haryamye ikipe ya Bugesera inganya na Kiyovu, n'ubundi Kiyovu iri ku mwanya wa 10 nabo banganya amanota 37, mu gihe ku mwanya wa 11 nk'uko nari nabivuzeho mu kanya kinganya ikipe ya Musanze
ifite amanota agera kuri 38, yanganya n'ikipe ya Marine ku mwanya wa 12, mu gihe ku mwanya wa 13 ikipe ya Etincelle inganya n'ikipe Amagaju ku manota 33, mu gihe ku mwanya wa 15 ikipe ya Muhazi ifite amanota agera kuri 30, mu gihe Viziyo yamaze kumanuka mu cyiciro cya mbere yo ifite amanota agera kuri 21. Ubwo ni ibyo ngibyo umuntu yavuga kuri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda igomba gukomeza kuri uyu wa kabiri, ndetse ikaba izasozwa ku munsi wo kuwa gatatu. Tugomba kugenda tumenya byinshi ku mikino igomba kuba, ahubwo hasigaye imikino 7 kubera ko umukino wa 8 wamaze kuba ku munsi w'ejo. Nari nabigarutse, ikipe ya Gasogi yanyagiye ikipe ya Rutsiro ibitego igera kuri 4-1. Reka tuve mu Rwanda ahubwo tunyure mu mikino yabaye muri weekend ku mugabane wa Afrika. Ikipe ya Simba Sports Club yaburaga igikombe cya CAF Confederation Cup. Ni match bakinaga ikipe ya Renaissance Sportive de Berkane, byaje kurangira ari igitego 1-1, aho ikipe ya Simba yari yabanje igitego ariko biza kurangira ihawe ikarita y'umutuku yayiciye intege, biza kurangira itishyuye, ahubwo biza kurangira bayitsinze igitego cyo kwishyura, biza kurangira kuri aggregate bayitsinze ibitego 3-1. Igikombe gihita kigenda, ikipe ya Berkane iza gutwara iki gikombe n'ubundi. Ubwo ku yindi match yabaga ikipe ya Pyramide n'ubundi yagiye gukorera akazi gakomeye mu gihugu cya South Africa, yinganya n'ikipe ya Mamelodi Sundowns igitego 1-1. Ni kuri finali ya CAF Champions League. Ni match ibanza yabaye kuri uyu wa gatandatu, ndetse ku munsi wo kuwa gatandatu hakazaba match yo kwishyura, match igomba kudesida utwara igikombe. Igitego 1-1 muri match ibanza. Muri match retour tugomba kumenya ngo ninde uzatwara iki gikombe. Ni match iteganyijwe ku munsi wo kuwa gatandatu mu mikino ya CAF Champions League. Umugabane w'i Burayi muri weekend naho hasozwaga shampiyona y'Abongereza, habaye n'imikino igera ku 10 yose yabereye rimwe ku munsi w'ejo ku cyumweru. Imikino yabaye ku isaha 11. Ikipe FC Bournemouth yatsinze ikipe ya Leicester City 2-0. Ni match navuga ko yari ifite igisobanuro cy'uko ikipe ya Bournemouth yasezeraga umusore wabo witwa Dean Hodgson, umusore wamaze gusinyira ikipe ya Real Madrid. Nabonye baramukoreye ifoto nziza bayishyize kuri stade yabo Vitality, bamukoreye sinye yo kumusezera. Ni match ikipe ya Leicester City nayo yamanukaga mu cyiciro cya kabiri. Ni match uwitwa Jamie Vardy atagaragayemo kuko uyu nawe yamaze gusezera ikipe ya Leicester City. Ikipe ya Fulham yatsindwaga n'ikipe ya Manchester City ibitego 2-0. Ni Fulham nayo navuga ko yabwirwaga inkuru nziza n'umutozo wabo Marcus Silva, babwira ko gusezera uyu mwaka utaha w'imikino nabo bazaba bari kumwe. Rero navuga ko nta byinshi iyi match yari isobanuye, kuko Man City yagombaga kudatsindwa gusa kugira ngo ibone itike yo gukina imikino ya UEFA Champions League y'umwaka utaha w'imikino. Ikipe ya Ipswich Town yatsindwaga n'ikipe ya West Ham 3-1. Iyi match nayo nta bintu byinshi byo kuyivugaho cyane kubera ko Ipswich yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Liverpool ahubwo yanganyaga n'ikipe ya Crystal Palace igitego 1-1. Iyi match Liverpool yashyikirizwaga igikombe cya shampiyona ndetse n'ibindi bihembo byinshi cyane by'abasore bayo bari baratwaye. Witwa Mohamed Salah yatwaye ibikombe rwose, ibihembo byinshi cyane birimo n'igikombe cy'umukinnyi mwiza wa Premier League uyu mwaka. Ahubwo ikindi kintu cyabaye muri iyi match ya Liverpool ndetse na Crystal Palace banganyijemo 1-1. Liverpool yasezeraga uwitwa Trent Alexander-Arnold, nayo navuga ko ariyo scenario yindi yabayemo mwangaha. Iyindi match ikipe ya Manchester United yatsinze ikipe ya Aston Villa 2-0. Iyi match nayo nta byinshi yavuzwemo kuko uwitwa Unai Emery ahubwo niwe navuga ko yaranze iyi match aburana, avuga ko ngo bamwibye igitego kandi ngo yari yanabiteguje, yasabye abasifuzi ngo b'ampuzamahanga, bityo rero bari no mpamvu atemera kubijyanye na resultat zavuye muri iyi match, ngo byanatumye abura itike yo kuzakina UEFA Champions League umwaka utaha w'imikino. Ikipe ya Nottingham Forest ni match yari ikomeye cyane, yatsinzwemo n'ikipe ya Chelsea igitego 1-0. Ni match navuga ko yari ikomeye ku mpande zombi kuko guhera kuri Evangelos Marinakis, mu boss w'ikipe ya Nottingham Forest, kongeraho benshi mu bayobozi b'ikipe ya Nottingham bari baje gutegereza itike yo Champions League kuri journée ya nyuma bakinaga n'ikipe ya Chelsea. Kubw'amahirwe make yabiza kurangira
umunsi utabahiriwe batsindwa igitego kimwe ku busa, ariko nabonye rwose ku mbuga nkoranyambaga zabo bishimiye cyane itike ya UEFA Conference League bazitabira mu mwaka utaha w'imikino, bishimiye kuzagaruka mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi. Resultat ntago byabagendekeye neza, ariko ku bijyanye n'umusaruro navuga ko ibyavuyemo ngo barabishima cyane, kuko ni ikipe mu mwaka w'umushize w'imikino yari ikipe ihatanira no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Southampton yatsinzwe n'ikipe ya Arsenal 2-1, ni match n'ubundi ikipe ya Arsenal yari yamaze kumana umwanya wa kabiri, ikipe ya Southampton yari yamaze kumanuka, nta bintu byinshi byagombaga kuba. Ikipe ya Spurs yandikaga amateka mabi, gutsindwa imikino igera kuri 20 muri shampiyona ariko ntumanuke, na mateka navuga ko ari mabi ku ikipe yari imaze gutwara irushanwa rya UEFA Europa League, ariko ikipe ya Brighton ntabwo yabikanzwe, yari yashe ibitego 4-1, biza no kurangira ikipe ya Spurs n'ubundi ikomeje kwandika amateka yo kudahirwa n'umukino wa nyuma wa shampiyona. Uko abana babyibuka ko n'ikipe ya Newcastle imanuka mu cyiciro cya kabiri mu mwaka wa 2018 yari yatsinze ikipe ya Spurs ibitego bigera kuri 5 ku busa, ari nayo mpamvu nyine bavuga ko ikipe ya Spurs idahirwa n'umunsi wa nyuma wa shampiyona. Ikipe ya Wolves nayo yanganyije n'ikipe ya Brentford igitego 1-1. Urutonde rwa shampiyona rero twari dufite amatsiko yo kumenya ngo ni bande bazitabira UEFA Champions League umwaka utaha w'imikino, ni bande bazitabira Europa League ndetse na UEFA Conference League. Kuri Champions League rero byaje kurangira ikipe ya Liverpool yari yarabonye itike yo na mbere, ikipe ya Arsenal ya kabiri, ikipe ya gatatu yaje kurangira iba ikipe ya Manchester City yanze kurekura ku munsi w'ejo, mu gihe Chelsea mu kavuyo kose k'ikareziita mbi zari kuziri kuba yo yari iri kubiprofitiramo, kuko byaje kurangira itsindiye umwanya wa 4 wo kuzajya muri Champions League, mu gihe ku mwanya wa 5 ikipe ya Newcastle yaje kurangira yegukanye umwanya wo kuzajya mu mikino ya UEFA Champions League ariko inyuze muri playoffs. Ku mwanya wo kujya muri mikino ya UEFA Europa League rero ikipe ya Nottingham Forest byaje kurangira nawo ibuze, kuko Aston Villa nyuma yuko bitagendekeye neza ntago yigeze igura byose, kuko yo yabonye itike yo kujya mu mikino ya UEFA Europa League, mu gihe ikipe ya Aston Villa yagizajya mu mikino ya Conference League. Mu gihe makipe yamanutse mu cyiciro cya kabiri, ikipe ya Leicester City, Ipswich Town ndetse na Southampton, abangaba bamaze kumanuka rwose nta gitangira, bo bazakina mu cyiciro cya kabiri umwaka utaha w'imikino. Ahubwo muri Premier League hazamutsemo ikipe ya Burnley, hazamukamo ikipe ya Leeds ndetse n'ikipe ya Sunderland yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Sunderland yabigezeho nyuma yo gutsinda ikipe ya Sheffield United ibitego 2-1 mu mukino wabaye ku wa gatandatu muri playoffs, finale yaberaga ku kibuga cya Wembley mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu yindi mikino yabaye ku wa gatandatu ikipe ya Stuttgart yatwaraga igikombe cya DFB Pokal mu gihugu cy'Ubudage, itsinze ikipe ya Arminia Bielefeld ibitego 4-2. Ni match yabaye ku wa gatandatu ikabera mu gihugu cy'Ubudage. Ni match rero navuga ko ikipe ya Stuttgart mu myaka igera kuri 17 yarishize badatwara igikombe, baramaze kugitwara. Mu gihugu cy'Ubufaransa Paris Saint-Germain yatwaraga igikombe cya kabiri cyo mu gihugu cyabo, ikipe ya Paris Saint-Germain yagitwaye itsinze ikipe ya Reims ibitego bigera kuri 3-1. Ni finali yabaga muri iyi weekend nayo, mu gihe mu yindi mikino yagiye iba muri iyi weekend ndetse yagiye isozwa mu mashampiyona agiye anyuranye. Ikipe ya Barcelona nimugoroba yatsinze ikipe ya Atletico Club de Bilbao ibitego 3, biza kurangira ikipe umusore witwa Robert Lewandowski w'umunyapolonye mu ikipe ya FC Barcelona yanditse amateka yo gutsinda ibitego bigera ku 125 mu mikino 120 yakinnye, ariko mu mikino yakinnye atozwa n'umutoza Hans Dieter Flick. Iyo mateka navuga ko ari meza, ariko byaje kurangira uwitwa Kylian Mbappe atsindiye igihembo cy'uko ari we mukinnyi ugomba gutwara Golden Boot ku mugabane w'i Burayi, kuko nejo ikipe ya Sporting Club de Bilbao, ikipe ya Sporting mu gihugu cya Portugal, ikipe ikinamo abakinnyi benshi beza, nayo yatwaraga igikombe cy'igikombe cy'igihugu mu gihugu cya Portugal, itsinze ikipe ya Benfica ibitego bigera kuri 2-1, ariko byabanje kwitabazwa extra time. Ubwo rero nabyo ni ibintu umuntu yagenda atababwiye. Mu gihugu cya Espagne n'ubundi ikipe ya Levante yazamutse mu cyiciro cya mbere,
ni nyuma yuko habayetse kuba imikino ya playoffs iza kurangira rero ari itsindiye umwanya wo kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Ubwo Levante muyitegure umwaka utaha w'imikino. Ubwo nababwira ko mu gihugu cy'Ububirigi ikipe ya Niyo Saint-Gilloise nayo yitwaraga neza, yitwara igikombe cya shampiyona mu gihe ikipe igomba kugaragara mu makino ya UEFA Champions League ku magane y'u Burayi umwaka utaha w'imikino nyuma yo gutwara iki gikombe cya shampiyona. Ni imikino yasozwaga mu mikino yari isanzwe iba ikipe ya Club Brugge yari isanzwe itwara ibikombe, ariko byaje kurangira nyine ikipe ya Union Saint-Gilloise nayo yigaragaje itwara iki gikombe. Ikipe ya Rijeka yayo yatwaye igikombe cyo muri shampiyona ya Croatia. Ni imikino ni igikombe yatwaye nyuma y'imyaka igera ku 10 ikipe ya Dinamo Zagreb ari itwara ibikombe. Ubwo rero byaje kurangira iyi Rijeka nayo yanditse amateka iza kugitwara. Rero ubwo ni ibyo ngibyo umuntu yagenda babwira. Muri iki cyumweru ikipe ya Chelsea izakinamo n'ikipe ya Real Betis mu mikino ya UEFA Conference League finale igomba kuba kuri uyu wa gatatu. Avuga ko ni Chelsea igiye gukina uyu mukino iri mu mwaka mwiza, kuko na nyuma yo kutsindira itike ya UEFA Champions League ibuze kumanuka ikina mu gihugu cya Polonye, ikina n'ikipe ya Real Betis Balompié, ikipe mu gihugu cya Espagne. Bazaba bahurira kuri iyi finale y'iki gikombe kiri kuba ku nshuro yacyo, navuga ko ari iya gatanu. Igikombe cy'umwaka uheruka cyatwaye n'ikipe ya AS Roma, ubwo yagitwaye rwose ikipe ya Dade. Mu gihe iki gikombe rwose cy'umwaka uheruka season iheruka ikipe ya Atalanta yatsindaga ikipe ya Bayer Leverkusen ibitego bigera kuri 3-0. Muribuka ko uwitwa Ademola Lookman match yigaragajemo cyane. Ikipe ya Chelsea rero iri buze gukina iki gikombe, ariko iri kwitegura guhita yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitegurira igikombe cy'isi cy'amaklabo. Iri buze gukina uyu mukino ifite abakinnyi bayo, navuga ko abashoboka bose iri buze kuba bafite. Ari nayo mpamvu mvuga yuko Chelsea ari nayo mpamvu tuyiha amahirwe cyane mu gikombe cy'isi cy'amaklabo. Chelsea iri buze kuba yitabira, iri buze kuba yakira abasore babiri, witwa Estevão Willian, umusore abanyabrazil bahimba Messinho, umusore ukina mu ikipe ya Palmeiras, ikipe ya Chelsea yamaze kugura. Bari buze ko bakira abasore babiri, basore bari baratije mu ikipe ya Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa. Abasore babiri barimo uwitwa André Santos umunyabrazil wari kapiteni w'ikipe ya Strasbourg. Nyuma yo kwifasha kubona itike ya UEFA Conference League bari buze kuba bagaruka bitabira imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklabo kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ku itariki 15 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ubwo rero bari buze kuba bakira uwo André Santos banakire uwitwa George Petrovic. Ubwo rero navuga ko ari nk'ibyo ngibyo byari bigezweho muri siporo, ahubwo abantu reka tuzabane muri iyi mikino ya shampiyona igomba gusozwa ku munsi wo kuwa kane. Cyo nakubwira nuko no ku munsi wo kuwa gatanu hazaba hatangwa ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza muri shampiyona. N'umundi ibyo ngibyo nabyo tuzaba duhari ngo tubibabwire. Icyo tugusaba ari ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment kuri ibi biganiro byose tugenda tukugezaho, ubundi ukomeze kugenda ugira ibihe byiza hano kuri King Magazine.